Sanggar mana ini? Hah? Raska. Wah, ada Sanggar Raska Betawi, guys. Datang ke rumah, guys. Membawa buntelan, guys. Ayo, guys, cekidot, guys. Kita saksikan sebentar lagi ondel-ondel Raska Betawi akan datang ke sini, guys. Yuk. Waduh. Seru nih pasti nih, guys. Tuh, udah kelihatan tuh, guys. Warna hijau. Tuh, guys. Ini baru nih, guys, ondel-ondel baru nih. Lihat, guys. Tuh. Keren betul, guys. Situ aja situ. Guys. Udah gerimis nih, guys. Joget situ, Cil. Situ juga tuh. Coy, 1.000 ya. Ada situ. Oke. Yuk. Oke, guys, nanti kita lanjutkan di rumah ya, guys. Di rumah di jalan, guys. Jangan lupa di subscribe, guys, sebelum kita berburu ondel-ondel yang lainnya.